Medida de higiene. Solamente è persona che incita da permitir padrenta Instituto Renata. Mont copia da obbligatorio per turbicitante. Así uso di nos hand sanitizer na entrada. Da tuma temperatura. Da llena formulario na porta. Nos team lo dirigivo na el vali correcto. Toma nota. Por favor, para atrás de el línea na vali. Mantener distancia social de wachtkamerna. Na Instituto Renata, nos toma tur medida para proteger vos salud. Danke di corazón pa boa cooperación, team di Instituto Renata.